tanong si sagyang iya programa tanong si sagyang iya DXCM Call Radio giiso kalalayaman tanong umanay saulan yung kaya programa Abdul Hamid Broadcasting System Monthly Islamic Seminar giiso sisungitan no oras si ko mga bangsa tanong si sagyang iya kuliling aranaw tumatanda nga lalayo na pamakingan si sagyang iya mga ulama tanong yung kapag nagatano si kong mga ulama live si sagyang DXCM Call Radio. Okay, sama niya nakatiyam yung katalinguman nagyang alim tanong sa gitin man ni kapag imbitar ang Merkanosan saan ko mga turugan niyo tandangan ubadan sa matano sa mapia pamakingan si sagyang programa tanong si akyang iya kalalimod tanong nagyang iya makadadarpaon si sagyang iya main studio tanong na benar kung may to ini sa sugo bilangan niran na inshallah na malaini si ko panglelen Allah ago ikadua na naknaba sa katano si di mamakinog agyang itano kapam nagatano sa agyang ulama tanong na live ba isang nga kuliling dunia mi channel isang na channel tanong sa agyang youtube.com si agyang kabib youtube.com na live na isa agyang programa tanong manto sa nga EHB's monthly Islamic seminar. Sabi ni Matian, naging ito alimtan o katiyam yung katalinguma na malakasin nagpapakarin sa aking dilag na sora sabab sa aking yung naging oras tanong sa mga bangsami sa ngayon kuliling aranaw yung malang naging dalma balwi yung mga muslima tamali panaguntaman si ko pagkusuro parateya sa ipaladang berkan wag yung alimtan o siya alim Abul Khair Abato. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa nabiyina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd ayyuhal mustami'un wal mustami'at wal mujtami'un wal mujtami'at Assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Paganayron na ukuramapia agyang kaya pakasi sampayatan no imanto oras asi itano kapapantagi si isagyang kaya ulan-ulan ang pembetuan sa Dulhijjah. Ulan-ulan na kebubayaan umangat tao ang mga alay paratiyaya aya sabab yan na nakagiyamadakal ang mga balas ay bagay si iwallah si isagyang ulan-ulan Adul Hijjah. So Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma na ayam yatiru yan na mata natigi na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pitiru yan da atigyan ang mga gawi apad ko mga gawi mga pipiya so galbakon o mga tao at inyan galbakan agyang ko to galbag abakalawani si isagyang Dul Hijjah so galbag asimba si isagyang Dul Hijjah miyatiro agyang ko to mitiro si kumang sahaba ya Rasulullah walal jihad fi sabilillah upaman na giyang kaya sugal bagsi sa giyang kaya ulan-ulan Adul Hijjah na unaan yang jihad fi sabilillah na ayam ya anu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam natigyan na walal jihad fi sabilillah apiap natigyan so kapag itidawa salalan sa ikwallah na mas mala ini ibalas agyang kai aasara Dul Hijjah sa aya buat tigyan ng timbangyan nasutawa lumiyo amakit tidawa agid na ginawa niya na gusto tamukian oryan o kiyadew niyan na din makabalik miya sahid salalan sa ikwallah na ayamala nasa kanyan na miya sahid banso tamukian dito ko nitimbang at tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agyang kai
sa asara Dulhijjah. Gina ni sabab abanda ay mapian na manutan ulabun agyang gaya asara Dulhijjah. Kakagya sa mga sahabaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na aya betadiran na natantuiran na iya isasakal sa ginawa na dirang panpamuasaan. Agyang kaya ipuun sa paganay sa Dulhijjah na taman sa ikasiyaw. Aya budiran ng pumuasaan ng taga 10 kakagigito so Aid al-Adha. Enoto na aya sabab yan na sa Rasulullah sallallahu ta'ala na sa kaniyan din ni mialwiron sa Quran. Inalwin yan si sa Quran agyang kutuwa Laylatul Qadr. Na inalwin yan mambu sa Quran agyang kaya asara Dulhijjah. Giyang kuta kaya aluyaw no Rasul kaya aluyaw no Allah sa isa Quran. Ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wal fajri wa layalil 'ashr wasyaf'i wal watr Wal-layli idha yasar. Sadaqallahul azim. Ila akhiril ayat. Giyang kanan nakiadiro awalla si giyang kanan awal fajr na misyo pa so Allah. Sa ayat bitiro yan na wal fajr. Ibtadigyan si ikwakto wa fajr agyuto so wakto kapibita. So mga ulama mufassirin na dua agia anuyay ransang. So sabi atsi kung mga mufassirin na tigi na ayam mapipikir wala sagyang ka na nakiyasipa yan sa wal fajr. Ibat ko fajr. Ibat ko kapita-pita sa ko fajr na gina na tigi yan so kapita-pita as mga tao adi mananay haji na matatagusiran si isa Arafah. Ay mana na yang ko takapita ako makadyo ni minanay haji si isa Arafah nagyuti pisipaan wala awal fajr. Kadua kihaluyaon na yaumun nahr. Yang kuto fajr abisipaan wala nagyutos so yaum an-nahr. Gyutos so ande nina katawan tanu so yaumun nahr. Walayalil asr. Giyang kanan alayalil asr na miyadwa man so qaulun o mga ulama. Sa tigiran na ayalayalil asr apitir wala naginan so 10 gawi sa ikumuri-puri sa iku Ramadan. So man so jamhurul ulama ang mufassirin nagtigiran na ayalayalil asr naginan so 10 gawi sa iku Dulhijjah. Sa ayat tigyan na dalil nagyang kutwa unaan agyang kanan aya pisipaan wala nagyang kuto akapita-pita sa yawm Arafah. Ayamana nagyang ka na nalayalil asra pitir wala na ipunsi kumbaga na Dulhijjah ikadua ko Dulhijjah ikatlo ikapat taman sa ikoy kasyaw nagyang ko tataman sa ikoy kasyaw na ayam mga law ni balas na sumapamuasa iron ayam mambu aante ni na di ka pumuasaan nagyang ko tayo kasapulong. Inisumbaton wala ko tatigi na wasyaf'i wal watr. Duwag man akiyaw sesa ng mga ulama al-mufassirin. Giyang ka na nagtigi na syaf'i wal watr naginan so anday ni na waiter. Giyang ko takapakasumbo yang sa aysa na so duwon rakat nagyutoy salatu syafa. Badiwan ni gila ko na madakla pengido anto na si waiter. Na aya syafa nagyang ko tuwa duwon rakaat. Na aya waiter nagyang ko tuwa sa rakaatong. Yutoy waiter. Nah, ikadua ama pegersi ko mga ulama jamhurul ulama akiyaw sayran si sagyang kaya syaf'i wal watr nagyang ka na nagtigi na syafa naginan so ande ka pasadu buka ayaman na ibarat na makabukatan sa iko yaum thalatha na aya syafa na yaum arba'a agu yaum al-khamis gitu syafa aya witir nagyang ko to yaumul jum'ah agito napakapamagumanaan na thalatha ayam at tasrik ayaku kumanruo Islam na haram suka pusa iro kakagiya yaumun nahr ande ni nagawi iya kapanong beli ginan pisipaan wallah nah anto na managyang kaya inadoy wallah alayan al-asr 10 gawi aginan supaganay Dulhijjah na taman sa isagyang kutuwa ika 10 gawi. Na panisigidan tanong sa dikete
kakagia antan no malo ketukawi so daw makan nagusod din yang kata na aniyan matangkad sa ginawa niyan aagib si mga pantag agyang kaya sa pulo gawi sa ikudul hijjah. Giyang kaya tigi na isaon yaumul awal dul hijjah na inumala ikipantag sukapusa iron kasana tigiyan na minipantag sukiarila iwallah sa ikuamatan wa su Adam alaihi salatu wassalam guwan niya makasila. Katawan tanong nagupkan nagtanong sa tutulan aguminida katsi sa giyang kanan Al-Quran asu amatan wa su Adam alaihi salatu wassalam na pagane pakasuldanun uwallah agusu karuman yan na sa isa surga. Orian o kiaribatiran agusu kia akan lakiran agyang kutwa su iblis la'anatullahi alaihi nakia sababan sa giyang kutwa lalangan ini sapar kiran uwallah bayran manggulaw la namiyang gulaw layran na ayam ya suwayan na miya kaliusiran sa isa surga na sukya pakaliwiran sa isa surga na ayakyat taguan kiran nagyang kaya dunia na sukun su Adam alaihi salatu wassalam na ayasiwa yan sa isa giyang kutwa uras aande ni na miya kalius sa isa surga na sumiujud si ikwallah sa miya kapira puluragun na sumusujudin sa ayadinian indua nagyang kutwa ande ni napang niya miya aloy sa Quran si sagyang kutwa kasusujudian ade din bangon sa anto na unon idi inian matiro Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin si sagyang kutadin yan nun kinduan si kumia kapira puluragun na miyak ka nagsaswara sa ayamiyat tiro agyang kutwa swara nagtigyan ahay at tigyan Adam ng bangong kaden karinila angkaw Allah na miyak kabangon su Adam alaihi salatu wassalam sa isagyang kutwa oras akya pakanagyan sa swara arinila an wallah na ayakon akya pantagan akya rila iron wallah na sa ikupaganay sa ikudul hijjah. Si manatigyan si iku yaum athani ikadua si ikudul hijjah na sanamang buatigyan na minipantag sukiat tarima awallah si iku pang niyo Yunus alaihi salatu wassalam katawan tanong nagumiyan nagtanong sa tutulan agyang kutwa miyang betad o Yunus alaihi salatu wassalam guwan niya sa kanyan na ante ni naganatan yan sa mga pagtaunian na tiniw ba wallah sabab si isagyang kutong akya ganatin yan sa ikong mga pagtaunian tiniw ba wallah o di nainig sa min wallah sa miya kapag na si isagyang kutwa barkwa mapapanok nakagya kumakaumasirang si isagyang kayalo karagat na miyaylay agyang kutwa kapitan sa barkwa agyang kutwa tantuwa malaabagla na ayam yan tiro yan natigyan agyang kaya malaabagla akisugat terkatanong na ayat kailangan na makalbat saruran agyang kaya barko kau di makalbat saruran nagigal na ayak ko na miya suwayan na nadig ko nang giyang kota kapitan sa barko antay puluntira peti po sa ragad na dead na mi pulunter menesong sa kia bunutan nakagya ko kabunutan na ayam ya bunut na sungaran o Yunus alaihi salatu wassalam na ayam ya tiro agyang kota kapitan sa barko nagtigi na di pato tibatan no uluga saragat sunabitano na biunutan mampiruman na ikadwo munot na sukman so Yunus alaihi salatu wassalam nagtigi na naganap na ikatlong nakagya ko maganap pa ikatlong na minitegel o Yunus alaihi salatu wassalam akya pakatipu yan saragat na sukya pakatipu yan saragat na ayam yang gulaula na bubala kana mambu agyang kutwa sedaan niya median na sokya na medanianun na miyat taguso Yunus alaihi salatu wassalam si isagyang kutwa tiyan asda sa miya kapira pulu gawi nan duduk din si isagyang kutwa tiyan agyang kutwa asda so mga ulama dapku ini ramna yang pakai si talwa malibutang kaya sa gidanian so talwa malibutang talo ada lawan yan amali butang na aya sembagian na so Yunus alaihi salatu wassalam engkay no pagana ya sumagidun amali butang na so kalibutang agyang kutwa ragat sa agyang kutwa di dalmiya kadua
akia sagidan yan amalibutang nasukalibutang agyang kutuatian na sada. Ikatalaw, asya gidan yan amalibutang nasukalibutang o kagagawi, asya ikapapantag isagyang kutua kalibutang aragad, nasa ipan kapapantag isagyang kutua kalibutang agyang kutuatian asda. Antunay miyang gulaw lah. Kagyang ko na malaman na asda, so Yunus alaihi salatu wassalam na miyatang kadiyan sa ginawa niyan askanian na miyakas sila sa ikwallah. Na miyakat tubad sa ikwallah. Ay mana na miyaka pamangni sa ikwallah, sarila na gumiyakap pamangni sa ikwallah sa maab, sa karilaan uwallah sa isagyang kutwa miya sugukyan amyan dusan yan. Marayag sa isagyang kutwa kaya aluyaw wallah sa isa Quran. Ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim. وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي ظُلُمَاتٍ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. Miyak pamangnin yan sa ikwallah. Agyang kuto ayam yan tiro yan. Inni kuntu minad dhalimin. Mataan ang tigi na sakan. Napada ko si isagyang kuto ang mga tao ang mga dalim. Si isagyang kuto kaya pamangnian yan nun. Nasabab si isagyang kuto at tipangan wallah. Nagyuti sabab at tiyari ma'wallah agyang kuto pangninian. Na miyakadiyo si isagyang kuto at tiyan asda sa mini ande ni na lango yung sada si isakili daragat saya ko na miyang betad o Yunus na kagiyang ko makaliyo si isagyang kuto at tiyan asda na suwallahu ta'ala na piyakat uniyan sa bubasa nagyang kuto akya degaan o Yunus sa kya sabapan sa miyaka sirungon na gumiyaka panatib si isagyang kuto aungan yan agusura uniyan sabab si isagyang kuto ande ni na tantor na kiyaragni si isagyang kuto ande ni na tiyan agyang kuto asda na ayaw ko na kya pantagan akyat tarima awallah si isagyang kuto pang ni Yunus alaihi salatu wassalam na si iminipantag kuy kadua si Kudul Hijjah. Si Ipman si ikuy katalo gawi. Si ikuy katalo si Kudul Hijjah. Nasa naman puminipantag sukiat tarima awallah si ikupang ni Zakaria alaihi salatu wassalam. Katawantan wasu Zakaria na miya ano isi sa Quran nagyang kutwa kiya pamangnin yan si ikwallah. Kakagyas kanian na kiadaan sa bagar sa ginawa niyan uban yan kasambi iya ginawa niyan kapaganayron na miyaloks na ikadua na si isagyang kutwa oras na si karuman yan na di pembawata. Marayag si isagyang kutwa kiya panutu daun wallah si isa Quran. Ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعاء ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا إلى آخر الآية. أنتم يبيتر والله Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Alu yang kaatigi wallah si iku kitab. Sulimu wallah si iku urip penian asu Zakaria. Idnada rabbahu nidaan khafiya. Antuna ibetad Zakaria. Gua niat tigian kumatawagian sukadnanian sa panawad tawag asekreto. Ayamana Nagyang kutuwa betad Zakaria na ayakiat tawagan yan si iku wallah na miya sekreton yan agyang kutuwa panawad tawagian
as iniyan miyausar si isagyang kutwa katataguan hun ami harabian ko oras as mga tao nakituturugin silang sa iko mga kagagawiin. Antunay miyat kiro yan. Qala Rabbi inni wahana al-'admu minni wasta'ala ar-ra'su shayba walam akun bidu'aika Rabbi syaqiya. Miyaddir Zakaria akad nanakan mata na tigyan asakan na milumin makrakan sutulang may pantag si iko kaluks wasta'ala ar-ra'su shayba nagukuminin datatigyan nagyang kaiyawluakan sa maputi abug kokiyaluksak na ayawi da akal Zakaria na daabanian wata ugaid na inun tumabtir Zakaria ada kada isainam sa ikupang ni wallah walam akun bidua ika Rabbi syaqiya na aya sabab pakia pamang ni Zakaria sa ikwallah na kagia sabab cagyang kutwa tigyan ada aku mabaloy atau uripan asa ikupang niya kan kuwallah kukapumang niyak nun na bumiyawlang. Wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati aqira fahabli min ladunka waliya. Mantaan at tigo Zakaria asakan haykad nanakan naibkel kakan sumangat tunganakan mga pamilya ko sa iko kadaakan wa kanat imraati aqira kakagiyat tigyan ayas sabapian na daabaakan inimbawata-wata kakagya ayabetad o karumaku na bubay abalak adi pembawata fahabli min ladunka waliya na bugya kung kaatigyan sawata akapangwarisan ako niyan ko uriyan ukadakan yarithuni wa yarithu min ali Yaquba wa ja'alhu rabbi radiya kapangwarisan ako niyan nagtigu andeni na Zakaria nagukapangwarisan yan sumbawataan o Yaqub nagubaluyang ka so imbagay karakan awata amasuso at kaun haykad nanak sa manutong nasisagyang kutuwakyang gulaw na aro Zakaria na ayakya pang niniyan si ikwala na sekreto kakagya ayaman na waraan o kapagning kasi ikwala na si sekreto amang oras as mga tao na kituturugin silang datar o kasimbayang sa mga sunna si iku mga kagagawi nagyutig pang niyan ka sa sekreto si ikwala ay mana na gira pibang ni kasi ikwala na kailangan na mga simbayang kadaan o babid na ipumang ni kasi wala nakapan makasibihan o di na di ka makapag-undas nakati ano ba ni katiri maawala sa ikupang ning ka aya inaloy sa isa kitab na as-salatu sillatu bainal abdi wa rabbi so sambayang nagyuti kuniksiyonaan wala agus uripan niyan gyuti kuniksiyonaan o uripan agus wala na umada gyang kutwa sambayang na dabang ka koneksyon sa ikwala na piyakon pumang ni sarila na kapakay aande ni na tabangan kanian rila ang kanian udi na ande ni na kuan ugait na sabab ci sagyang kutwa ada sambay ada ande ni na sambayang kana di ka prilaan wala gitu na datar Zakaria umambu ayat pangilayang kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ikadua ay turunun aaya sa isa Quran sa ikuunaan o suratul alaq mana na kay kuy turunun so ikra na ayam yang katundugun na suratul muzammil na antunay pitir wallah ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila nisfahu awinkus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila naman nagyang kutakatir wallah anto na bitir wallah ya ayyuhal muzammil hay sakaadtig wallah aku kulub umil layla illa qalila natin digka sa iko kagagawi o di nabuat ka sa iko kagagawi sa ayaw mo pakaturugan ka na may ito nisfahu bagi engka awengkos o di inakurangin ka au zida alay o di inasobrain ka agyang po ito akapaturug ka warattilil Qur'ana tartila nagu tartilang kapiyo-piya sa Qur'an ay man na nabati ang kaso Qur'an na panguro pa na kapiyo-piya
Sa isagyang koto akap simbayang ka, nagusi isagyang koto ang mga kagagawi. Gito karina, sa importante agyang koto, akapagnaw sa iku mga kagagawi. Nasun sa Kariya, na ayakyat tawagan yan sa ikwallah, na sekreto a panawad-tawag. Naman ayay no sarsaya wallah, nagyang koto at tigyan na idnada rabbahu nidaan khafiya. Guwan niya tigyan na sa Zakaria na matawag yan sukadnan yan sa panawad-tawag a sekreto. Giyang koto akiyaw sarasa isa giyang koto a panawad-tawag na karina sa Zakaria na may emergency at tanto sa kaya pakandingan-dingan yan sa ikwallah. Ugay na sinikreto yan sa ikwallah sa din yang payagin agyang koto kaya pamangnin yan. Ginawa na madakla kay laita si puding mamang ni sa Facebook. Nandito nung isibayang. Madakla tingin na ayo ya Allah narilai kami ka. Nasa sa Facebook. O pamangagi itong takapumang niniyan sarila nasa iniyan ini simbayang sa ikong magagawi. Bagian na asa nga paniniguan sa posta. Na madakla mga pangiro amin narilai ka. Ayak kailangan na si ikapumang ni si ikwallah na aya kapag-usaran kasi ikupangning ka na sekreto kakagi sa Zakaria na aya kaya pamangnin yan sa ikwallah na sekreto. So anto na imiyang gunaw la kagiyang kumamang ni sa Zakaria sa ikwallah na tiyari mawallah agyang ko ta pangnin yan ya Zakaria inna nubashiruka bigulam hay Zakaria na mataan nasak na mataan na tiginas kami na pinudul na miskar ka ay pembawata ka sa anday ni nabigwa mama na sisagyan ko to aki ano yawn wala sa pembawata sa Zakaria na ayam yadir u Zakaria na tigi na kadna na kanabgiya kung kasatan de sa biur aanday ni na pembawata si karumanian na ayay ni sembagun wala na tigi na kala ayatuka alla tukalliman nasa thalatha layalin sawiya ayat tigian asembag agyang kanan atanda na kebaduy ka ataw ase ko telo solid o telo gawi inadeden ami pegistoryang ka asa katawbu nagudeden aande ni na mapinunutulan ka asa katawbu sa isagyang kutuwa oras kadua ki aluyaw sa isa Quran na thalathata ayamin illa ramza deden ami pegistoryang ka ataw ay nunta na wadnay pegistoryang ka namukit sa tenyas akna ubakab kesakit nagukna ubaka di makatiro. Ano na gito ini sembagun wala inoto nagyaman nagyang kaya katiro na igira ada kay tiari na kebinasannya nagyang kota pangni hay dapat kau diga ditiro nakasuru yan kati di mad nagyang kaya pangni ka ay dapat tu diga ditiro nakaturmu ay dapat tu diga ditiro nakapakasudi ay dapat tu diga ditiro na mangararata basa namanya ada nagyang kota kuan ande ini na pangni na aya ini beda no wala na talugawi ada din ay pembitiara ini yan asa katawbo kadua ki adu yaun wala sa isa Quran na da pembitiara engka sawad na pembitiara yu Zakaria na mukit sa tinias amip tinias yang beden agyang kutop tirunya gitu sama natong na ayam yasa butsi sagyang kaya bedan u Zakaria na tiari ma wala agyang kutop panganinian sa ayak yat tarima aun wala na si imini pantag si iko ikatlo si iko Dzulhijjah at nakatiro sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanang na mga katiro sa Rasulullah wi dadetano din pangaluya kami ay pusmo yang punta katiro Rasulullah sad nagtigiyan sa tawa puasaan niya nagyang nanay katlo gawi natatarimaan san wala supang niya ay mana na telo gawi paganay ikadua ikatlo na langun utopang niya tirimaan wala kakagi langun din pangni agyang pagkamiyang gulawla so Adam so Yunus agus so Zakaria nalangon ayar kirang sagyang koto at talugawi nalangon din kapamangni si wala giyap manatigay nagyang koto agawi ay kapat si sagyang kaya Dzulhijjah nasan mampumini-pantag so kinimbuwataan Maryam si ikwata yan aso Isa alayhi salatu wassalam ay mana na si minipantag si iko'y kapatigawi si iko Dzulhijjah katawan tanong nagumulalain tanong magpinutulag yan ka na nakinimbuwataan na Maryam si iko Isa alayhi salatu wassalam na inimbuwata yan adaban yan karumah adaban yan karumah inumang bupiyak yan wala sa isa Quran
tunay pitir wallah ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkur fil kitabi Maryam idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyya fattakhadat min dunihim hijaban فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا له آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. Biyagian ya wallah si isa Quran Sumaryam inut gubai ama paparat tiaya sa ikwallah antunay miyang gulawla miyakat taling umaw na agiyang kutuwa mama akagiyang kumakaw sa iku Maryam natigiyan amataan asakan na pinudtulang kurka at bawataka. Allahu Akbar. So kaya pakataling umaw nagyang kutuwa mama na ayam yan tiro Maryam natigiyan na qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya. Ayam yan tiro Maryam natigiyan na mataan amlindung ako sa iku wallah makalimun sabab sagyang kanan akat tiro ukah in kunta taqiya amayat tigiyan kaska na maalakang ka sa iku wallah. Ay mana nakagya ko tiro no nagyang ko tamit tiron na ayad na miyet tiro Maryam na melindung ako kuwallah sabab siir ka ko katiro ka amay ikos ka na maalkang kasi kuwallah ayay ni sabagagyang ko tamit tiron nagtigi na kala innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki gulaman zakiya pitiro agyang ko tamit tiron at tigiyan amataan asakan na mataga ko susugun ang pinutulong kurka ay pembawa ta akasubigwa mama amya kapasa-pasa. So kaya nagaw no Maryam nagtigyan qalat anna yakunu li gulam walam yamsasni bashar walam aku baghiya ay ayam yan tiro yan na andi man ay kapembawataan ada adigyan abarakan miya kakapat asa katawbu mama da abarakan miya kapamakay asa katawbu mama naguda akong beloy aanday ni na marata bubay abarasina sa manutong na isa miya panutul na sekon sa giyang kutwa kaya pakataling umaw na agyang kutwa mama nagyuto na malaika agyuto din ikini iyo penian si iku Maryam si isagyang kutwa niya waw isa si isagyang yakatampar sa peningya ay mana na miya ka umaw na ini iyo pianon so niya waw isa alaihi salatu wassalam so mga ulama or mufassirin na miya dua sirang sa tindag si isagyang kanan akyaw gat Maryam so sabuad na ayapitin digyan natigyan na giyang kutwa kiyaw gat Maryam nak na ubadatar o kaugat o mga bae kasudin sukin iyo penun sagyang kutuan yawa o Isa alaihi salatu wasalam na miya ugat din na inimbu watayan nah so man so sabuad si iku mga ulama nantigina na di kasukyaw gat o Maryam na anday ni nadatar din o kapkugat o mga bae kaayak karinaw na miniyawa yan sa ikuder pa yan kami ni pagingadiyan si isa disyerto ayaw ko na miyaswa o Maryam ikalimu wallas kanya na si isagyang kutwa uras at kiyawgat yan na miyakaawa si isagyang kutwa derpa yan ayaw ko na kiyasungwan yan na mawatan si isagyang kutwa yung diran kakagya sabab si isagyang kutwa din yan kagaga mamimikiran
Agiyang ko to, aande ni na mayang gulaulan yan, mapanggulaulan yan. Na nasiik kumiya din sa diserto na isa amya panutul sa tutulan, nagyang ko to, akakadnan yan, aande ni na marimpo nga kayo, na ayaw ka katag iron sa tao na paganayron na sumasagid. Kadua, na igira ko na lumiyagiday sa pangulaon, agyan ko takapininang yan na sudi mamagunong sa kambing na bakasirong siranon. Sa isagyang ko tadiran ka pa magunong sa kambing. Nakagya ko makakadnon sumaryam na magaan sumagaan na dagkete na inimbawata yan so Isa alayhi salatu wassalam. Nagyan ko ta kinimbawataan yan na inimbawata yan nagwini pamalilit yan adid na baniyang padsi sa diserto. Ang tunay bitir wala sumpat agyang kuto ayah. Fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiya فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فآتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد سبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا إلى آخر الآية. Antunay miyang gulaw-law Maryam. Fahamalathu fantabadat bihi makanan kasiya. Kagya ko ikaw gatian. So Isa alayhi salatu wassalam na mini pagawat-tawatian na minisungya na tigwala sa ikudar pa mawatang. فأجاءها المحاد إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. Kagya na mamalilit so Maryam sa pembawataian so Isa alayhi salatu wassalam na miyawit at tigyan ubalilit ila juda'in nakhla si isagyang kutway tadu agkurma. Kaya mana na kay kumakagdab sa pembawataian so kuwan na so Maryam na ayakya sungan yan nagyang kutway itadu agkurma. Nakagya ko na makaw masi isagyang kutway itadu agkurma na tunay miyatiru yan. Ya laitani mittu qabla hada wa kuntu nasiyam mansiya. Ay, uba ko butigin miyatay. Sa ikudakan sa ipan kang gulawla. Wa kuntu nasiyam mansiya. Kaanak ko mabaloy akyalipatan. Adi din mabagpamanutul sa iku uriyanay. Sa manutong na ayam yan tiro Maryam na tigin na uba ako bumiyatay. Kamiat tumu iyan agyan kuto aki tiruan yan sa uba bumiyatay. Kakagyan mapipikir yan agyan kuto aki pembawataan yan kuwata da ba niyan ama. Na da ba niyan ama. Nadap na ba niyan karma. So kaya tiru aro Maryam. Fanadaha min tahtiha. Namiyakan gatigyan sa panawad tawag. Udi namiyak tawag sa ikong kababaan yan. Sa ayam yan tiru yan. Natigyan na hay Maryam na dikapkawan. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya kasabenar apiya kaun desa na misok kababaan ka sa lawasay. Wa huzzi ilayki bi jid'in nakhlati tusaqit alayki rutaban janiya. Kuyungan ka tigi nagyang kananay tadwa kurma.
kaangkan yan kapangulugi si ikuungan yan akyalutuan. Fakuli wasrabi wa qarri aina, nakangkaw na tigyan si ikuungan yan. Wasrabi, nagwinom kasi isagyang kanan apiyakaw desa mi kukabibaan ka alawasay. Wa qarri aina, napakapipiyaan ka ginawan ka. Fa imma tarayna minal bashari ahada, nawad na tigi na pagkailayr ka asaka taw-taw. Fakuli inni nadartu lirrahmani sawma, nadiro ang kaatigin kotaw apagkailayr ka amataan asakan na ini sumaya akan kuwala apuasa ko falan ukan liman liyaw mainsiya sa din na ipagistorya ko sa kataw-taw. Sa manutong ayay ni Musawiron wala na pusa, nagudap na ba niyan ipagistorya? So Zakaria nakagiyamamang na emambu ini Musawiron wala na ba niyan ipagistorya? Kata sumambu sumaryam na ini Musawiron wala na dap na ba niyan ipagistorya si isagyang kutong aandi ni na oras akyang bawata yan. Si isagyang kutong akyang makambawata umaryam na inisubuun akakasuy niyan si ikudar pa yan. Nagyutay mapasang kalumniyan na kau ada banian wata ng beling amakasawit sa wata yan. Faadat bihi kaumaha tahmilu, aawidan yan so wata yan na sumiyong din ko mga pagtaw niyan aawidan yan. So kiyay layaw no mga pagtaw niyan na tigiran na kaluya Maria mulakad jiti say ang fariya ayam yadiro yan. Ayam yadiro iran na tigiran na hay Maryam. Sa benar aminit taning umang kasusay apya kagwagwad. Agyam ka iya kapakaawid ka sa wata. Ya ukhta Haruna maka na abuki mraasawi wa maka na ummuki bagiya. Hayat tigiran bubay uharon. Dagkoy na akaw babarasina bubay. Nagudakwa maakaw bamarata mama. Nainukay ni pembaloy asura nga iran. Amin beloy ka amarata bubay. So kian gaw no Maryam fa asyarat ilay na initiniya siya kiran agyang kutuwa wata awidan yan na ayam yatiro agyang kutuwa mga tao na tigye na kay fanukallimu mangkana fil mahdi sabiya ando manayay kipumbitira inami sagyang kaiyawata amay to awata ay kaririga sa salpuyon ayang kay ditinias kakagya ayapitir unwala na diptiro nagupumuasa si sagyang kuturas akapakaawid akalian nasukya pasadanian kaya pasadera nun tiro na miyakat tiro so isa sa ayam yan tiro yan nakala inni abdullahi atani alkitab wa ja'alani nabiya sakan naurib penwala ang baganian sa kitab nagumbaloy niyan anabi wa ja'alani mubarakan ay nama kuntu wa ausani bis salati wa zakati madubtu hayya upamana baloy na kunian apakah pegintaw niyan apakah pemberakatan wala so kapegintaw niyan sa apyaan dedin matatagu nagui peliugat yan rakan sosambayang aguswan day ni na puasa aguswan day ni na diakat kotan day akap pegintawakan so kaya pas sadaru tiro agyang kutuwaan day ni na so Isa alaihi salatu wassalam na minitapanak agyang kutuwa di iran katiro asa iku Maryam sa iku karata yan nabubay nagugyang kutuwa karata yan ipaparangayan kaya din aduminisisyon nagyang kaya awidan yan awata pipitir yan askan yan na uripan wallah aante ni napakapegintaw saan mabaloy ang baloy abilangan taw nagumbaloy na suko sa manutong na ayak ya pantaganon sagyang kuta kinimbawataan Maryam si iku Isa alaihi salatu wassalam na si minipantag si iku gawi ay kapat so Rasulullah na ayami aloy niya nasakon sa tawa pusa niya nagyang kutuwa gawi ay kapat si Idul Hijjah napagangkat nun wala so mga widakan nagusto mga problema niyan na kaya malak na so kapupobre siip managtigiyan sa ikugawi ay kanima nasan minipantag so kinimbawataan sa iku Musa alaihi salatu wassalam ayamanan na katawan tanwa so Musa alaihi salatu wassalam sa iku tutulan na miyara sayron mabuti putapok si inanya ang gayon na aya sabab nagyang kutwa oras aso mga wazir o Firaun na aya ini mo sawiriran sa iku Firaun mipantag si isagyang kutwa kaya pakiyantok niyanon kubetad na tigyan na imanto na ipumbawa tasong pagkabina sa kukadato ka
nasokyan gawno Firaun na ayaping gulaw na ini suguyan sa kung mga tao kreitan beela na mga panggaway adi pakapupande-pandein sa kambawata na sa kung sa isagyang kutuwa masa na penday sa mga panggaway o Firaun na wayay bawata o bebay api pendayan nila na mamana pumunoon na umano bebay na piguyagan na kagiya ko nagyutod ni maggulaw la na namiya matay sa mga bago mamad ibubota kakay pumunoon na ayaw ko namiya tiro o isa sa ko mga sari-sari ganong Firaun kakagiya madagal sira na tira mo na dato na giya man na rin nga di tanong ng gulawlaan na kwan marignay kagupuna ya tigiyan na kwan taman sa di ka bubawata yang kaya mga bae sa ikubano Israel bawatan Israel na pumunoon na naaya keso ayan ang tigin na pangalulokas sa mga amairan na gusto mga inairan na kedam mama na aya tigi ngotwa wansir o Firaun ama pengulaw lang ang ati mapinunugutan wa ginotan ada pembelo ya bisaya kakagiya oras ito na sa mga banu Israel na mga bisaya o Firaun aya ko namiyang gulaw lang na kuno Firaun na korek na inuat tigiyan kaya ikidita nuron na naanday ni na seko saragun na sulangon no pembawa tabigu mama na bunuon na sokman so temundugu na saragun na langon mambu pembawa ta na bigu mama na paguyag na ayam yang gulawla na Harun alaihi salatu wasalam na inimbawa ta na ayak ya pantaganon na seko kapaguyuga seko mga bigu mama ipubebota sokman songo sa pagarinian na inimbawa ta na ayak inimbota no na sa isagyang puto sa pumunoon suwanday ni na ibubota mga bigu mama na ayaw na miya suwa ina yan na miniyawa yan si isang ande ni na misar sa minisuba yan sa nawasay ganail agyang puta kinimbuta yan sa ikumusa na kagya ko na imbawata yan sa musa na ayaw betad na ande ni na tiguuno ina yan mangumbaan sa detarwawang ande ni kapakaw mo mga paggaway o Firaun na minibtad yan na kikatan yan sa ganail na ande ni nandip man ikabalingiran na pagkuan niya nung buema na naalang-alang niya. Biya kaysa ko na anungan, na tikaw mga panggaway o Firaun, apyaman ni kaniran sa mga walay, naya ko na miya suwa o inaumusa na miya, takaw mamuna, minit tapadiyan gagaan sa Musa, alayhi salatu wasalam, naya ko namin tapadiyan na miya tago yan sa mga tabtigo, ano na din yan, may ikat na miya ano di. Nakagiyama ano di. Naya ko na miya suwa na miya rata-rata ginawa umusa. Ande ni na ina umusa sa miya kaginaw ko pagari umusa abubaya ka. Na ayaw na miya suwa yan nakaikup kanod. Miya ilayo karo mau Firaun. Asisiran mambusa kini dalawa sa iganay. So siti Asia gusto Firaun. Na iko na may layo siti Asia na tigaw na miya kapiapi. Ni bunta lang ap kanod na kinuha niyan nawata. So kung so kaya niyan tigaw nawata. Nanti kuno Firaun na ilang ka na umama na munong ko kung bubingi supa kasambi ko kadatuan nila yung siti Asia nanti na mama na kay ko nakuha na inakulan yan sa Firaun sa ikaw kapantakian sa daniya na mabuno na inuan tigyan ka-adaptin tabidin bubawat tatakat yan naman ay kakibinasaan yan ko kadato kaya miyang bubawat tata na ayaw na miya suwa na inibaling mo Firaun sa isagyang ko to palasyo niyan na kagya ko kuwaw sa musagong yuraw kasusu na piyaman lebegan so langon ng mga paririta na mga bay na din na si Yosua niya no kay kuno mampu mi sampay su bebay bewuraga piyakat tano kuno noy na yan na miya kasunod ko na miya uman yan na titimuan o mga di mariritan sa wata sumusa kau pa makaana sa Yosua niya na ayagaran to yan na pagabaling sa palasyo nagugusukayan o Firaun nakapagustuhan yan na manutok na nakagiya ko na kuwan tik ko nagyang ko tabiguraga at nakatawang kuwakwan tunay ni na di mariritang sa wata na ubawang suso na tik ko no Firaun na say kung mga tantara yan na unod tiniwang na nabiguraga kaupiw lagi yan na nakatiro yan na pakasungan niyo sige na inunutan nila na subesoy na umusa na ron nila nun inunuti sumiyong so ina umusa na ayan yang kun kaya abna kumusa apeng gura ukap kawaw na miyabaw niyan sulanitan ina yan nagyuti sa bapasum yung suron na ayam yang gulaw-law ina umusa na miya siap
o anday ni na dito ang binasaon na daro panamataman na suwata yang anday ni na imbabanugan kang buno dito na miyasiyap o dito sakyang gustuan niyan siran nagukyaso kaya niyan siran sa tanday anday na kaya pakalayan kaya mo nagyang po ito agawi na si iminipantag si iko'y kalima si ikudul hijjah kakagya mga nagyang kaya oras kakati ya pegelas di sedin na may wana di tanong yang pasan si ikman at tigyan si iko'y kanong gawi na san mambu at tigyan na minipantag sufat humakkah ayang mana na kaya pakataba na wallah si iku Rasulullah agus mga Muslim ada bakat tidak wa miya kasulid jiran si sa Makkah na ayak kaya pantagan na ikanong gawi ayang mana katawan tanua so Rasulullah nagwa niya Makkah awas si sa Makkah na sulit sirang beruman sa Makkah na miyaran sirang sa di sirang pagkasulid na kaya pirmaan agyang puto agreement na tanto pernah aya inanto kanuno mga sahabat na digira na huy Rasulullah na wanaki pamanam keramigan tanong tunasokag tuon sa marana upamakakuha miyakan tanong sa may ito di na bendi da tanong makato ngay no nasukasulira na inaran sila no mga kapira di ka nung pakasul na nautaglan yung at tigiran makatido tanong so kaya nagawin Rasulullah namigay sa lugar na tigyan na nanakuan anto na mapipikir na tigagyan po ta mga kapir kung mga kuray sa asar ka din yung taglan ni manto abakan usulid na sa ikuro isaragun na bakasulid na miskan sa kanilintan na tigu Rasulullah pirmaan so agreement na ayan yan inauthorize na so adik radiyallahu an nakagyan ko na isurat to adik agyan ko to bismillahirrahmanirrahim na siyang ka mga kapir kung mga kuray tira ko na yung una ng sulat na bismillahirrahmanirrahim at tigira ko nakagiyagi ko at tigira ko ni batan wa imasuso ba miskan ng paparatea naurian yan natiyago ko so mini kaso iwali sa ikurasulurang tingin na panasangkaw nagyan ka na bismillahirrahmanirrahim kahit man ay surat to namin rasulillah yang konto kapasada nung ayaw man kailay o mga kapir at tigira na di kami magyugubon may surat rasul tigap manu ali-alay no natigil nakati batano di makatidawa naguba makawa so Muhammad uba mitatari maarasol so nakay ko nakuan namin ni kasoy o alay sa iku Rasulullah na tigu Rasulullah irisangkaw penasangkaw nagyang ka na namin Rasulillah na ayam yan tagun namin Muhammadin bin Abdillah bin Abdul Muttalib inaman ito sa giyang kuntuwa kiyab jadiran sa negosisyon nah so mga sahabat yang agiraw sila na ya Rasulullah da tanong maakana sagyang kana na pinirmaan na ayang pinirmaan na disiran din pakasunod si sa Makkah sa taman sa di mau masok kasuldiran si iko saragun apakataligoma na sumambuso kasasalatan ang mga Muslim sa Makkah na disiran din pakaliw sa taman sa di mau suwande nila oras akasulid Rasulullah si sa Makkah at tigiran na de tanwari maakana tigu Rasulullah ada tigiran na ngayon nagtigiran na naman sa katanwa makaliliyong sa isa makanamana-mana martano sa kapanulong nga ang tanong maada ka lang so mambuat tigiran so matatag si isa sunod amag ka na makapinamana marsiran sa kasasalat tigiran roo kadisirang pupakaliw sa kapakapinunudiran kaan mambuat tigiran makada ka lang sumiyag Islam sa isa solda magka nagyutod ni miyang gulaw la so ayam yang gulaw la nakagiyag ikanon si sagyang kayadul hijjah na miyaw masuk pasadiran na sumiulad so mga Muslim na tanto sila na madakal kakagya miya na marsiran sa liwa Makkah nagyang magbuwa Makkah na biyak sila ng mga Muslim o nakasasaltan na tanto sila na kiyong manang mana na miya tuman nagyang ko dati Rasulullah na nasukya suldiran na umani isa na apya kun so ande ni na Abu Jahl namitupok sa walay kasabot po kaya pakadak ng mga Muslim upamana diniyan kagwa nagyang kota kailay niyan sa kadak ng mga Muslim na miyanik si sa walay na diniyan siran ilay ako kapsuldiran ini turun wala agyang kota katiru yan sa isa mabuba ayang ang tatigin na idha ja'a nasrullahi wal fatah wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba ayamanan nagyang ko ta kaya pakataling umayran roong na naaya kaya pantagan
agawi na si minipantag si iko ikanam si iko Dulhijjah. Nah, si manatigin si iko gawi ay kapito si iko Dulhijjah. Na si yatigin si isagyang kaya gawi ay kapito na san mampu mipapantag so kabakilag kabiwala si iko mga pamintuan o naraka na diniyan dinatigi ang pakiupinan sa mga pamintuan sa iku naraka sa taman sa dimatarutob so ikasapulo sa iku Dulhijjah. Anto nagawi kagayo na ikapito. Yun sa manay nakakakalaban sa pamintuan o naraka. Katam ayak nakakupi ni ron na amay kamatarutob. So anday ni na ikasapulo gawi sa iku Dulhijjah. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na yami ado niya sa kuntay kapito na sakon sa tawa pusa niya agyak kanan na ikapito si iko ulan-ulan Ramadan na napagangkat nun wala so pamintuan o 30 amargad na palakaan nun wala so pamintuan o 30 amargad ay maana na giti kala ikipantagagyan ko to ikapito na save manatigiyan sa iko yung athamin gawi iya ikawalo imanto yang kaya gawi iya ikawalo imanto nakaruntan kapapantag na anto na nun ginan mambuat tigyan ay kawalo na san minipantag sukiyat titagin pau Ibrahim alaihi salatu wassalam si ikwata iyan a Ismail kukasumbali aniyan ay maana na si isagyang kaya ikawalo na sangkon minipantag so kaya titagin pau Ibrahim alaihi salatu wassalam sa iko kasumbalian yan sa iko Ismail katawan tanong so Ismail alaihi salatu wassalam na gua niya ipembawa tau Ibrahim na piyakaw na dinwala tigi na pembawata kasawata matigr hema na so Ibrahim mapantang naman ito so Ibrahim alaihi salatu wassalam na so kung so Ibrahim na ayam ya panutul na lang na kiyang bubawa tayan na punan sa paginawa niya. Ayam na ada tu Ibrahim na igirakan na didengkan udah may pagpedaya paman na mapedian na ken. Miya kay sa na mibubanong sa inang pedayan. Nakagiya ko na din na miya to niya na may pagpedaya na ken. Na nami aling na mararata ginawa niya na kayo na makapanik na at na dua katao mamamiyang maniya sa sud na sa konsokian ganyan na tigi yung karuman niya na pangnat ka na miyang na kayo na mangnat na nainat yan sagyang kaya dua kata at tigi yung na kanggan kumatan na disiran di makandingila tigira tiguno Ibrahim may no kanu diken miya kagiraw ko nagyang punto isaw na begitu ko namir kana mga malaikat kami manari at tigyan na ayat tigin na ini sa Amerika na pinutulan na Amerika ipembawat pinutul na Amerika aanday ni na kuminuha so Allah sa bulay yung kaya nasa konsokyan gawin Ibrahim na tigin antay kinuha niya na bulay yung kaya ngawan at tigyan yung katukawiyakan na solango no lang ko umurakan na usar na kanun sa aking ginawa inak nun na yung namiyak tiro agyang ko to isaw na tigyan na pinutul na merka aso Allah na kinuha niya na bulay kaya yun tayo kaya tuwirun sa kanilullah na ayaw to amya sa butero nagyang ko to kaginawa niya kadua man nakapapantagang unsi ko sarah nakagiya so karuman niya na susaran na sa amya panutul na ini kasiginian so hajar ko kinikawgatan niyan ko Ismail na so kung so saran namin yan doon surugo tiap ka na tigtan kagiya ko nakuan mimbubanong gusto ko Ibrahim sa mapaganan yan na din na miya to niyan kaya ko na maling mararata ginawa niyan miyaw man yan nagyang kaya mga malaika ang mga kisisalin sa manusia na nasong so kaya ilayaw no Ibrahim na miya kagiraw kung so hajira sumbili takiran so sapi na nasiumbel iran nakagiya ko naman nati kuno Ibrahim abakano dikun nati gira una digamiken ka mga malaikat kami na nati gira una to na minitaling uman yun nati una pinutul na merka at pembawata sa karumangka sa wata andeni na bilangata agyuto so wata yan sa ikusara ayang aranyan na so Ishak kagiya ko na man kusara na tumitindig na
mapenengalian na budalian. Ayaw na din yan matiro pa makasi kung maranaw na sisisi. Upama na bumbuwat taaging kaya mihalok sa tiapkan. Giyotay manan yan ha. Fasakat wajah. Mataki ano yawn sa Quran. Mapenengalian na budalian sama itu. So kung so kaya panengalaw no sara sa budalian sama itu. Kakagiyah bumbuwat taaging kaya tiapkan na mihalok sa. Na namya kau mau subasa. Nag-YouTube ni kini kau geten yang seiko. Ande ni na watayan aso ishak sa tarusa ini watayan naman to na ayamam ko miya sa butro nagyan ko to kaginawaw ande ni na Ibrahim aguso Sara na safe man say ko gawi ikapito ikasiyam naginan mamuso iyang Arafah ginan ni madagla umani sa nakatawan yan na sama na to datan umanoy so balas agyan ko to akapusa iko ikawalo ay man na iman to ayam ya ano yung Rasulullah na sa tingin sa pusaan niya nagyang kaya ikawalo na bagan wala sa balas sa din na mataw sa iko kalayan ama kaliw-liw sa wallah ama puro agumala ay man na sa umusuan lay mataw sa agyan ko tabala sa imgay niya ko tawa miya kapusa ko gawi yan detaray na giyam man at tingin nagyang kaya gawi kasiyaw na san mambuat tigyan minipantag so yaw maarafah agina na tigyan so kaya tukaw yung Ibrahim sa piw-piw din benar agyang ko to tagi na paniyan asubili niyan so Ismail alaihi salatu wasalam ay man na miya taki din sa Ginoo niyan si sagyang ko tay kawano na piti tagi na piyan ugain na kagya ko ikasiyaw na miya taki din sa Ginoo niyan a pure din kay saki ano yaw ng mga ulama na inubitu sa Yaum Arafah kakagya sa ikinwa sa isagyang ko to kapakatukaw ay mana na miyatakin o Ibrahim sa ginawa niyan pure agyang ko tatagin na paniyan asumbali niyan so Ismail alaihi salatu wassalam so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayam yan niyan na tigiyan na sa din sa tawa pusaan niya na nga ikasiyap mapita ayaw kepakaya so beragaga mapaparu di na misosog na biya ginabuhi kaya pusaan niya sa din sa tawa pusaan niya nagyang kanan na yaw maarafah lirong man so detaru mga ba yan dudunun so bisita akno ba makapusaw di na kepakayaan na sabab na antonanon iprila on wallah so saragun amiyay pos amiyan dusanian na iprila on pan wallah so saragun ada penminta di umamiyan dusanian dua turaguno sanatay na iprila wallah saragun amiyay pos amiyan dusa saragun apakah tataling maan ada pan mandusa illa akbarul kabair inun tabusu mga ala dusa ay mana na giyutoy miya aloyo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasapulu atigyan yaw maasir nagyuto so yaw al-adha giyam man nagyang kana na yaw ma-adha na kanaubanan pusa amay ko wan na baden na ti pusa tanong pan kakagiyam mi alo yagyang kana na asrul awakhir kanaubanan pusa anto na mga sunat sa anto na ipanduan sa agama Islam aya panduan yan sa nadataru ka pamagana o pamang anami piganang ka na makapasad ka sa isa masigitu pa man nagpakaya andi ni na magana ka sa apia anto na iminipaganang o di na miya ka duduwag ka sa mga panganangkan o di na miya ka panidka ka sa apia anto na yukitya ayang adil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sanad tigil sa tawa mapakakanian so mu'min sa isagyang kunto kabukairon o di tigil na makasidka sa sidka niya mana napi anto na sidka sidka panganangkan sidka aperak sidka korban netada taroto nagyang kunto tigyan ande ni na ini sidka niyan na pembeluyo to sa isa alungan amauria so timbangan niyan na mapened adigi panawa ukhod ilan niyo ko ni kala palawa ukhod mala adigi nga ya palawa apo nagyuto ko ni kalayang pembeloy asok kapen o kapened palawa ukhod aanden ni kibantug nun sa ikot timbangan
nakibu bagian koto aande ni na tembengan yan amapia nakipuru agian kota tembengan yan amarata sagyut tu din mampu ikiari la iron wallah pengenin tanong wallah ay sampai tanong yanon pengenin tanong sa ikwallah aande ni na makuat tanong sebelas pengenin tanong pensa ikwallah apliwan liwan aganian agian kaya mga pusot tanong sama kalar ketanu agian kota tadin tadum sa ikwallah niya kataning umar ketanu agian kaya mga gawi na udah tanu lakay imantok na adem penanam beun asanungan aginan soyaw maarafa amapita asa makapusaw na duragun ating bengian aande ni nay perilaun wallah sa ikumyan dusa niyan enon tabuso mga ala dusa badasangkan wallah sama dak lamapia kakati iya miya subrad na lasdis pengnintano sa ikwallah ana miya kwatanuron andewan nagupengintano pan sa ikwallah ana miya sabut tanuron na ayamala na pengnintano pan sa ikwallah taufikan tanunian sa titu kapanagung taman paka begrenian raktanu so di itanu kang gelebeg balasangkan wallah sama dak lamapia wa aqulu ma tasmaun wassalamualaikum jami'a warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. No yuto, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanto ambarayak na gumasa gugu dari yung to kiapam dagatan o isag yung to alimtano. Sa inshallah na nasa mga pakay si iyo nagapakayakuan at makay si kano. Hando to si Okti, si Kuan. Na hadyan sa pakay si ka. Apia. Kata-kata. Oh, nakakamalali be. Para terpedagi untuk apa makin dengan mga YouTube. Pagi anamya katulong na mga ulama so kung sa kasapulo gawi na ako na malason naton na pusatan ya kabukatan na may ko makalisuto sa masjid. Tunod. Oy, kaya ito yung kuan miya kan ako nasunod. Yang kana nakuan yang kana na andeni na buka na anang bide na nan nah ayam bide niyan na gira na makakelipdan nah ayam bide niyan na so buka sa isa puasa na ayam makalalabi na din ta bide na gira buka sa puasa safe man ko buka sa ari raya na ayam makalalabi na sa isa gyang koto akwan na puasa ta na sembut tanu sembayang nambelin tanu na gitu kagetan hagia iko korban isau tam bidak nian kadua yang bidak nian kawan pagi mulenganon na nasubuka sa puasa na ayam makan lebih na malup ke isi agi yang kota kitin genu ayah sabab na kay anami sa sangkot ro waso pitra na wad na daw maka pitra naan maka pitra daan sukman subuka sa ari raya na ayam makan lebih nak sambut sembayang. Gitu ikan bidak niya. Ayah sabab yang nak kagia dia kay membuka sehari raya na ayam ni sasangkoton na kakurban. Na so kakurban na ayah ko kumana wakurban na da na sembayangan said. Hai di kepahe baka kurban. Amiyaw na so kurban kana da kasembayang said. Au gitu so ang nami bedu benas sidikah. Mana na korikoto yuto rak agama tanwa agama Islam amakal lebih penggulauan oge nak na uba wajib amai ko panai ni pali ugat yubud na tegi wa pali ugat na na uba wajib ka banga sunnah ka api agi yang kana na bukan na sunnah tepenana so balasangan nurun wala sa isa yang utama clarification ni masih sosial na bersama nan tapan ni kuan at pakisisan. Auto siap tiar kuan. Sige nana nata na pamakin din si Juan si Okti saya tidak bate apa pakai ako. Ini dia pangalan dana pakasiyan. nana dia kena apa Sana pais na nagdara pa ng pusatan. Nagdara pa ng Donato. Sinira ang tiro ah. Saka natigyan na di ako di pusa. Alam niya ganara ko na ako. nana pero manika kaya bernama existis pero manika Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ayaw to mabubelo ya pakay sigyang ya bubingga na inukon dia ko di pusa
na miyamisita ko kupagariya kan na piyaka ka na ko niyan na kumiyan ako ron no adna balas yan to ano Masya Allah. Apa na pa-asya? Gian kaya kuan kapusan na sunatong. Amay ka imbiti. Antiran na imanto na inimbita miska kuan kanduri. Na usungkaw na ya makalalbi na makabuga ka. Kakag-isabab sa giyang ko to kanduri na wala to imbiti dito. Na kailangan na minggulalan ka. Upman kuan gibudi ka di ka pupasyon na tiga ino ka dikit. Nanti di ka dengket ketika dia ko di sunat gitu tinuda dono amai ka imbait apa ka sungkaru dengan kai kanduri nana kebakaya bukan ka da bangaru nah amai mangawan diga di pepasi unang mani makomar kan nanti na kangka nanti ga ako mana ako mampu sama nonton nak untuk ayat tirangan nanti ga dia umandi sunat yuto wanu para malo makaraya kagi nah amay ka inimbay tekad kailangan na makasungkaw ka kanduri na pekabuka ka ayam mapia na makabuka ka amay ka sunat amay man kaanden na ubah mahagi bu kaya utawir ka kasakap ni pengata hindi ka din buka ka nagui ka na so Islam na ino ibarat na gila di puasa so tao na mas makalarbih ako makadsawalan dalo ko buka di puasa kagyan kaya 10 gawi na ayat sunat saya nagyan ko kapakadak ko takbir kapakadak ko tahlil yang ko to mga subhanallah Allahu akbar alhamdulillah kagyan ti pakadaklan kagyan ayat sabab yan nagyan na Sayyidin minipan tagiso kuan pamana sunjo Ibrahim na ayan ti panganwarlah ay taman na kagaganyan sa giyang kayawata yan sa kasubulian yan yuto kuan na mana na upama ka di pamuasa nasikan ka kan jawalay nabetiya ka sa Quran baluyang ka agyang ka na salungan ang salungan mapita nabeluyang ka imbetiya ka sa Quran ka insyaallah na ubang ka maubatan umakwa agyang ka iyang saraguna miyekos nagu kuan sakagi da kalaka ibarat puasa iman to natigaan na mapitan na insya na pusa na digan bila kalakaw kamay ko na dumid na minimbiter bakit miya ka buka Last pa kayo. Makan busian ni. Last pa kayo, makan busian ni. Bismillahirrahmanirrahim. Adna alima kaya na meron ulama. Ay gira ko na dita di pusa sa sunat sekreto puasa awad mata orang takwallah nana tingin na miyaga na rakta na bataw di komian dataw tiro saka na dia ko di pusa kay sekreto to amar kasubuso walay mata oron na kuan komian na koron kaya ko na kanu binangutak ya paganan niya na balas pa ko sa balas mabao na komian na koron na dako din buka namiyong ka ako kagyo. Nagyan kagyo to. Sekreto to amal. Kaya bumataw na so wallah. Dako mas tumo atigiran. Di nga matura di sa tika di ko kadi di pusa. Na tataro kaya to kawan so sekreto amal ka di di pusa. Na mas tumatigiran na kangkaon na di nga di putura baka di pusa Na kangam natigyan. Nanama masih lapis na lapis ka din. Min itong luto sa balasang honor lah. Yang kana na isina na nahiyatin udah sana langun sunat. Mana na unta tigang namay ka makabulang so dua sunnah. Na yang pagilan ko na anton na mapuro. Na yang kakagwa. Isina unta tigang namay ka dataro ka kenduri ini bait ka. Nagigiti mapuro ka kabenar kau minimbay terka na aya patoto paman na kebukan ka kibukan opmanok na uba kuan na dingad nonto kuan andi ni naptirwa kuan ay berat na ayat tinudan sana amay ka kuan pana giyam kutua kiai imbay terka ati ayno ka diked na upama kana ubatan tud na kuan nagpakaya tika paman bakan gilo miya akanga opman ubeded naukit nagyuto iki apakaya uno Islam sa pakaya muka kasadigan titaruno pa nagpakaya ko man na may ubeded naukit gito paman nakagi Islam na ayar kiyan nagyang kota madbudi
Agog na umarigin. Amay kaded na ukit. Nagkapakaya pagmaan ka ito. Naso kapag maangkaw na, i-continue ba siya walay na. So walay mata o makagiya. So walay mata o. Sa iko mapamumula sa iko mga pusutan. Ito ay manan na rayagan niya. Ubadid na ukit. Kapakaya ko mga naningan. Kita ro. Ayo itu. Nah, niya sumber man ka tadi. Musala. Alhamdulillah. Nanandua tanong. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum amin ya rabbal alamin.